Hello guys, mga adlaw kanang tanan. Ano kita karon nangita ta og kasuroy-suroyan nindot nga lugar. Una nga sa karon ato nang pila to mga kauban ha. Mo na sila Idol Willie. Si Idol Shin mo na akong mga kauban karon. Ito ang pangitaon kung ano dapit ang TINAGO Falls. Aron atong mahibalan ay ayon ni skip ang video or mahibalan nato kung asa kani dapit. Nah, samtang nag-backclimb gibati na mo ang kakapoy. Ang sunod reklamo ang nawang idol sino. Muna mga Dimatalingviners, mga idol, bisag layo ito tuon, para bakita to. So finally mga idol, nakita na ginawa mo, umrag abakon guys, idol Willie, kay ginindutan sa lugar. Tanawa ninyo. O diba, wow, nice kayang ambak sa tubig. Mga idol, o diba, nindot kayang view. Wow, sa unahan ay lugar mga idol, nga nindot kay pagkalangalang, yan nindot magtampisaw. Tugkad kung sa kalalom mapan mula po siya sa ulo sa tao kung karon nga nindot ang view ug si Willie desisyon nga ambak wala nga ambak siya tungod sa kabugnaw sa tubig tampisaw rin mi mga idol nahinay biglang ilangoy hangtod nga nahagit sa siya nilangoy apil hangtod nga dito siya nagpatungod sa busagak na tubig hangtod nga among gibuhat ang lingaw-lingaw, picture-picture. Muna nga, saka sa taas, aron mapicturan sa dito sa ibabaw. Tawag nga sinindot sa lugar. Muna mga idol, tawag ni sa namo og TINAGO Falls, gitaguan Kay kasagaran manggod, hindi taguan dito mga nag-uyab kadto. Hantod naman na mga saad ng mga pakyas sa kinabuhi. Bitaw, joke lang bitaw. Nindot siyang pag-anhion. Bisitahon, lalom siya, tinaw. Ang maong falls tinaw pa sa inyong gugma. Oh my god, joke lang kaya. Muna nga nindot rin nga lugar. Laag pag may time. Thank you for watching.